Nikije aho bwanyuma y'aba Kansara okugira ngo abakozi aba municipality tibari kubahereza impapuro z'ebembalira hamwe na nebikozwe ombwire bati babone babitenseho ekintu ecajemesereza mukuru wa kaanso Steven Katwiro munda okwemereza atyo akongezayo kaanso mpaka ubarahebwe impapuro hamwe na za report. Imwezo documents ezimine ezimutwima ezimukshirika ngareta mwemezo uzabisoneza. Do you own a document here? Do you own a document here? You don't. Whose document? I'd say for another document says that we want to run in the car. This is the question they were asking you. And Kahatar is a machine was the name of the priority. Ogu yayongera yashoborera ngo abakozi magumani bahinda guturana ebiri ombi yahinguzibwe ngo niyo shonga eyaretera bamwe baremwe kwayo ebihandiko okugira ngo ba Kansara beyongere okubicikaho budget no makupurani bakabihamo kuba bihire mu Kansara zana bajyango no mubagaramo hata bashubira ko bararite document kandi biri bitagize bitaramo niyo shonga Joy Mugisha ori Kansara uri kujekera abacara ahabwe gomborora eya ngoma nagira ngo akajogano oguti murundi go kubanza ngo akuba bakizire kwinguza ebintu bingi ngukonka abakozi batyo babirebesa akatata kerisho batyo bakora ebyabo nabacara ku tureba mutinkumanye kuba kutwariza because ebitukubagambira tibyo bakuri mu nkora ebitukwinguza mu budget tibyo bakutamu nambwene kahati twashanga nkenguto yakogetarmu twashanga amashanyarazi obwo murenzi gatarmu ebitwabire ntugambaho kugira ngo ibintu bibene byo babanza gukoraho ntubantumanya ngubiri hine cyo barumu Benadi bwazenze ori Kansara ahabwa kabohe nagira ngo oburi bwenguzi obwijire omuri bamwe ombebembezi nibwo buri kuretera abakozi bajogana yawukana kubwana ka technical twaganira tokakireta mu kaanso cy'ikinto yangire ku ntemere kintu kunkibyo bitukaburamo iki kaanso to kujuma mane yashema municipality muntu kumabebembezi bayushi yawukana tukakaburamo ite tujye mu sento mutawu nabujuni bajwekera abashubuzi barumu nabo kwasa kushubura ibigambo barumu nabo kwasa kushubura igikaso bakozera iki nabo tubiyinemo kandi ntubamanura twagambira kamera konkanto wenda kushaba bakama bitu abahiguru nangwana n'abatekenuko abari yahabatabonekera na heads of departments kugira ngo ruyareba baremo abanyashema amagezi abateriro bururu ahakuba twine budget following kugira ngo bikorwe byaba bitakozerwe tuza kubana Abel Kahara Ormeya ahabwashema municipality yagira ngo akajogano kine kurekera aho ngo habo kuba okuhindura ombi kuba bihinguzibwe kaanso ni cenda mateka kweza kuhinguze bitwahinguza twine rusarwo kugaruka hari ya computer tukareba ko bakora ki uko babitasemo ubumwe nibihinduka abo passinga budget parameter ni takashitamere ubundi yongeramo ubundi sharaho konke cyango nico kugira ngo speaker nagamba ona nyinshi nagambaho akajogana kaanso niyo kama ya yikintu mwere bakugira ngo kamereji ntwena ngo tere kuri bishani ukatere byawo Ntimanyisa ngutwakora mu mugwasi gwa mukama wawe uguye bakwiye oguyayongera yagira ngo omwe ombatungwa akakumu na ija kukoraho ngo kwa amateka gari koragira atunko mu murubo ubu batwatugambaho hinde baye bamugambiri kora yati yabukoraje tabonka ko waragireho yamhandikira ko mujya ati jo shobore mwe ko shamba kabakwandike bare kugira ngo ijo shobora abo nce bitwa bikora ko kwaboshe muko bikozere chaga ko mugwa kabiri ntimanyisa ngo ateko mu icaburijo Alexander Chikwaya ori Town Clerk yagira ngo abo bona nibija kureba ngo batungirwa ombazi uningashi babingwe. With us we are having the standing orders and the action lines we have to take when such activities happen. Mukuru wa kaanso Steven Katwiro munda yagira ngo enka mukuru wa kaanso tari kwikiriza na kureba ngo habaho kaanso endijo mpaka babanditse kutunga ebihandiko ngo kubari kubyetenga nanye nka speaker taro kaanso iri kuzagumiza mune kiko tutine byo kucika okwiyaho twahereza warning inkuba twahereza meya omurumo go kweta abantu abo technical heads
babanze bashitame barebe papura by'abantu abo documents z'abantu okuzira kumenzaho in time twaho toka twashanga batabine ntujya kureraho buri omora hatarezere papura ebyo ntumuteko mu service commission. Amakuru agagasha kwa Gerard Tugume omuri Sheema.